ASDC, KSA, lapen KNC atum Delhi gidam. Complete kelela proses apa? Setelah non fast phase support nang litum ban nang tan bom pu sini kamatha. Lalu press nut dudak nile prohidet ko. The joint delegations of Autonomous State Demand Committee, Karbi Students Association, and Karbinim Suching to Rasong that has been campaigning in the national capital, New Delhi, to meet the Union Home Minister, Sri Amit Shah, to submit a memorandum on Autonomous State, met Sri Sarbananda Sonowal, Union Minister for Shipping, Port and Waterways, Government of India, and Sri Horen Singh Bey, Member of Parliament, and apprised them of the border problem with Meghalaya, particularly the recent violence at Mugro in West Karbi Anglong district, which claimed the lives of 6 persons, including Vidya Singh Lekhe, Forest Home Guard. The joint delegation demanded that all concerned must respect and adhere to the government notification of 1951, which clearly demarcated the boundaries during the creation of the district and was reiterated during the creation of the then autonomous state of Meghalaya and also in 1971 during the Northeast reorganizations. The delegation also demanded that the immediate intervention of the central government on this particular issue as it involved the boundaries of 2 different states, as it is a matter of the central government and not that of inter-district boundaries. It may be mentioned that Sri Sonowal is the former Chief Minister of Assam and influential leader of the BJP who can prevail upon the central government to provide solution to the border problem. Both Sri Sarbananda Sonowal and Sri Horen Singh Bey, MP, gave a patient hearing to the delegations who promised to take up with the central government seriously. Meanwhile, the joint delegation returned to Diffu to participate in the protest program to be held on 29 November at Hamren against the encroachment by Meghalaya on Karbi Anglong. After participating in the protest program, the joint delegation will travel to New Delhi again to meet the Union Home Minister between 10 and 15 December 2022. Daniel Teron, Publicity Secretary, Sanjoy Kiling, Assistant General Secretary, ASCC, and Muniram Teron, Publicity Secretary, KSA Central Committee. Tahan alam. Masih memorandum kopi nilinon wan bedet. Masih memorandum long kitok alam. Niliasu aku tham printing lah. Kapek alaman mang kedak duet. Nilitum ahok pet alam mang ke Aprang menda Delhi along Union Home Minister akan Autonomous State of Pihak kecetong dani program ini ditunjuk. Lase terik reser keper ni letum baru. Tapi langsung aprang dan hal itu akan lo nelu, tang lo hal itu akan letum Delhi dan di pala. Lase ada Union Home Minister akan letum appointment and bomahut. Si dak Mugro West Karbi Anglong long. Dari siap nak tu. Masih ni letum Sonowal kan immediately nilai ciptong dahulu. Sonowal ke Home Minister ya kali tema. Seta Afran dak Assam Chief Minister. Kadang gue problem kecini tangan. Alang liki do hut Chief Minister ke klaim huta nilai ciptong dahulu. Pen memorandum talang li panti bom lu. Lapen alang li all party meeting kene nilai haya kita apa. Lama ke border isu kita nilai mantan hangko nilai ciptong dulu. Lapen isi ke alang li ke BJP yang bong. Inut Northeast ancot kali All India long tayo respected like influential leader kan cabinet minister shipping port and waterways kan ajas a department masa municipal lapen ke alang li BJP lo election latung ne parliamentary board tu hala dak talang li a member lo bang pot frog wet hala dak no senili tum kamat hake la alang li pam cetong dam pen pulote alang li central government apam report ki pia bang prak botoji pen a metar ketek abang prak botoji langsung senili tum kamat ha
lasi lahai kadoi kamata pensi sonowal lapam ini pun cipong lo lapen inut Karbi Anglong IMP Horen Singh be alang li tahadak si dukok lo lasi alang li patan ini pun cipong raper lo lasi ini pun joint delegation atun laso border problem ini pun plan abi dak sonowal pen pipi be man lutum lam pen kacing ti alaman mangedak begitu pres nuto long dulu anparta memorandum long ke dua lam jadi itu man kantu itu isi bangke patum forest akem ta meke ya loda la seneli tengi po bangke la forest akem meke kai ta kutot chikim tu nai immediately la pen ke daka matsi border post bitu pitna khat khasla long la tum thretak lo lata bitu long na ko la pen ke la dakan chot kali more border outpost la hoya long Meghalaya pen bangke more border BOP trade tu nang lang lapen ke ahoy long ke dua bangke full security pinai lapen Meghalaya sonon activities dobob tuwar nang ke boy dolong nang salam lapen ke kaprek activities tu lahai ta inton nang pu lapen ke non ilong bangke Khandulia sector aside ada ami polong Meghalaya so 1979 na kan border post nang Kimtang labang ta Trinangpo relocate Trinangpo free pen ham Meghalaya aside Saisama polo ke Saisama sa hoy binong mati non ke am ia long mai kilometer kep am ke Karbi Anglong atlu du choklo ke congress period ko lasi langso bang ta free si hudak Meghalaya hoy long si relocate kunang ulai penangan demand neli tu memorandum lo kita kontak dulu. Jadi sonowal ta Horen Singh BMP tenang ke cicak dulu makin itu immediately central Sarkar kan take up tu alam itu gitu. Lalu lapenel itu non dharna dokok lo 29 hari program declare dah lo ada langsung mugro lo so khotna dokok lo langsung nang participate dunji fasin itu aku non wang जो entire delegation से dah nilai Karbi Anglong sih waktu itu loh, so 29 hari nilai tu hamre na long protest program long nilai tu, so Meghalaya so enforcement apa tang nilai tu ada program tu, ada dunpo protest program, chief minister apa nilai tu memorandum per PG, lapen la tangget lo pelute nilai tu, home minister kan appointment nilai tu, 10 kan 15 Desember ada aksi nilai tu menang cetong ko, so macam cak dulu, nilai tu aku putar jadi pangnu tu. Lain lo non alam amang nang le temen ben pen alam doi na o komia pra ke ba kobolai bone ki ami joint delegation ASCC KSA aro KNCA ami home minister lok koribole ami 19 November pora Delhi ot asu ami Delhi thaka অৱস্থাতে আমি appointment খুয়া process hote mugro Karbi Anglong West Karbi Anglong তাত এটা ঘটনা হৈছিল এনক্ৰোচমেন্ট এইকাৰণে আমি সৰ্বনন্দ সোণোৱাল আমি লক কৰিছো তেখেতে সেন্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ হয় কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পোৰ্ট ৱাটাৰৱেজ আৰু শিপিং আৰু বিজেপি মাজতে এজন ইনফ্লুৱেঞ্চিয়াল আৰু সিনিয়ৰ লিডাৰ আৰু ফৰ্মাৰ আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ আমি লক কৰিছো আৰু আমি এটা মেমোৰেণ্ডাম দিছো মেমোৰেণ্ডামত আমি কৈছো যে 1951 গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন মতে সকলো মানে ৰেসপেক্ট কৰিব লাগে এডহেয়াৰ কৰিব লাগে এটো আমি ডিমান্ড কৰিছো আৰু এটা আমি সেন্ট্ৰেল ইন্টাৰভেনশন আমি ডিমান্ড কৰিছো কাৰণ এটোটো ইন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ প্ৰবলেম নহয় বৰ্ডাৰ ইস্যু এটোটো ইন্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডাৰী ইস্যু আৰু ইন্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডাৰী ইস্যু হলে বেলেগ মানে অথৰিটি বা মানুহ কোনো ডিসিশন দিব নোৱাৰে আদাৰ দেন সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট central government is fully authorized to deal with the interstate boundary. Hekone, apnar through the central government, kunkale interfere kori pelai, a solution to dibo lage bli, Sonowal
আৰু MP হৰেণ সিং বেয়ত আমি লগ কৰি পেলাই আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এটা আমি মেমৰেণ্ডামত লিখিছোঁ মানে খান্দুলি চেক্টৰ আমই বুলি এটা জাগাত আছে এটা কাৰ্বি বস্তি তাত মেঘালয় চৰকাৰে 1979 BOP কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে ইনসাইড কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত 10 কিলোমিটাৰ সোমাই পেলাই সিহঁতে বৰ্ডাৰ আউটপোষ্টটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ এই আমই আৰু মেঘালয় বৰ্ডাৰ পোষ্টটো এইটো ডিসমেন্টল কৰিব লাগে আৰু ৰিলোকেট কৰিব লাগে মেঘালয় মাটিত কাৰণ একচুৱেল বাউণ্ডাৰী হৈছে সাইসামা সেইকাৰণে বিয়ণ্ড কাৰ্বি আংলং ইনসাইড মেঘালয় এই বৰ্ডাৰ পোষ্টটো ৰিলোকেট কৰক বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু দুজন নেতাও বোধ সোণোৱাল আৰু হৰেণ সিং বেয় তেখেতে সিহঁতে মানে শুনিছে আমাৰ কথাটো আৰু আমাক কথা দিছে মানে সিহঁতে ইমিডিয়েটলি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কথা পাতিব ইণ্টাৰভেন কৰিব ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব বুলি সিহঁতে কথাটো দিছোঁ এইটোৱে